دەستێکی دەست دخوازم تو پچێکی بەحسا مامۆستا جەلال تەمەل بکی پچێکی باسا خوێ و ئەو تشتێک کوتە بربسەرڤەنیا نویسکاریە و ئاژۆت li ku hatî dinê li ku çêbûyî te çikiriye çi xwendiye û servena xwe ya nivîskariyê biçek min ra parve bikî zêkêv xweş bike. Başa ser çava dem baş herkesî re belek merv heqê xwe de tiştekî bêje zahmet e. Li dîsa jî ma te ev pirskir ez ê Kürt tasî hene tişa bêjim. Ez batmana de dinî 1947 gündeki ber batmanê de tilmerce jê re bêjin. Elûl hatme dinyayê weka nîşa me Kurda ronakbirê wê demê heya 8 salî zimanê Kurdî tenê zanibûn. 8 salî me dest mekteba Tirka kir û 18 salê li Amedê nivîskarê Tirka bûm. 8 salî ziman nezanibûm Tirkî, 18 salî yani 10 sal pêre li Amedê min lîsê berxlaskirinê ebû me nivîskar min quncikê rojnamê Diyarbekir de min nivîsandin çêdikir. û peyram çûne zanîngehê üniversiteyê xilas kir, bêlima min fîzîk e, Stenbolê min xilas kir. Mamostetî kir. 7 sala dewre de xebitîm, paşî hûn û devletê me lev nekir. Ji qeblî Tirkiye me veda kir ji wana. Em serê xwe em xebitîn. Nêzî 30 salî özel dersxane hene, wa diras xebitî min dersxane vekir. Zêdetir li Mêrsînê dijîm, demekê li Amedê jî mam. Piştî vî 10 salî jiyana me de ya herî balkêş, ev 10 salê paşiye. Ez xebata aboriyê falan dûr bûm. İcam xwe da ser lêkolîna Kurd û Kurdistanê, dîroka nêzik. Yani ya 100 salî, 150 salî. Serî de pirtûkeka min heye, dibêjin 45 û niha heya 84. Nîşanî me bide ji kera. Belê, bi rastî vê jî bêjim lêboreyên xwe jî bixwazim pirtûkeyên bi Tirkîne. Zimanê Tirkîne me perwerde bûya wê dîtiye. Kurdî jî zanim biaxivim, zanim binivîsînim, zanim bixûnim, lê mixabin nivîsandina pirtûka tiştekî dime. Belê ev pirtûk 10 sal berê Vakfa Beşikçî re 1954-1984 arası xebata Kurda berê 84 Kurda çikiriye çî nekiriye. Zêde el serwîs sekinî bi rastî zaf bala insana kişand. Demek ki berê 84 berê şerê çekdarî jî li Bakurê Kurdistanê Kurda hene tiştkirine. Li ser wê zêde sekinî. Di peyre şerê hatî yekemîn xilas be 1918. Ew de bala me kişand ji 18 heya bîsûsiya heya Lozanê li ser wê biçekî kûr kir. Li ser navê Kurda dûr de çikiriye çî nekiriye. Mala Osmanî xirab bûye. Herkes çûne mala xwe. Ereb jî, Arnavut jî, Bulgar jî, herkes çûne mala xwe. Ermena jî xwe wek em zanin Tirka wa dûr kiriye. Mabûne Kurd û Tirk 1918 de. Li ser wî 5 salî jî min xebatek kir. Bi rastî ew pirtûkeka me re tune. Navê wê jî bi Tirkî 1918'den 1923'e Kürtlerin aldanma ve aldatılma yılları. Yani duyu 5 salî de dema Kürdistan tealî de wê demê yani ronak bir madde kapandın. Meclisa Yekemîn ya Mustafa Kemal da adına kapandın. Eyoka Cibranlı Halid Oka Yusuf Ziya kente peşli mixabin kapandın û nezanin peş veketiye ku vakti diye bir sosyal lozane malamet tamamı xirab. Yani işte sözde dinci nayneci İca bu 5 sala el servecim xabataka Kürt çekir. Dipayre vakti mu xabate çekir. Ev tecira 1916 ya koçberiya gele serhadi. Ev baram kişand. Merhen dedi herkes tecira Ermena zane ya 1915. Le mixabin merhen ko nava wişak de şereye kemin de nezi milyonek insani Erzurum'e, Bedlis'e, Vali yani insani serhadi bir deste Talat Paşa Vaşan'da Anatoliye u Durya Demir'ine u gelek seyahate seriva el seviye mi kurkir ev Türkçe seviye derketiye muhacire serhadi
بریم به زاروکاتی مساعد کرد دگوتن وقت سفربرlik de وقت شرعی کمین de دیاد گوتن دی ولا دی خدا ویژن او دم بوه لبلی کو تهجیره ارمان ضعف کتیه پیش اف تهجیر نهات yanaz kirin براستی واصله و 4-5 ساله زیده سروی مخابات شکر و geleci بالا insana kişant kesi zahmı bu yani tecira şahza ya Kürda kesi zahsan ekru ya İsa'cı ya Kanuji ilk ve ortak kuşak Kürt önder ve aydınlar yani ronak biri Kürda öve demi ki bun haya nifşa şesu haşta ya penci haşta heye beli ya şesu haşta ya anatın haya vuri saduçulu haşt ronak bir serva sekinime saduçulu haft bun miyeki Türkçe Kürt وەکو ئەم تێزانن ئەوژی ئیسماعیل بەشکچی بوو مەگۆ ئەگەرم سەر ڕۆناکبرێ کووردا پرتوکێکی چێ بگن ناوێەوە دەینن ئەویژی هەر قەومیتیاخوا نەر کورد بێژی ژیانە خۆت بەر کووردا و کوردستانەدایە من دەستوراویژی خواست مەویژی خستیە دوێ پرتوکێدە سەر وا کووردا و ڕۆناکبرێ کووردا پرسکرێک چ بوون çima ser neketine kemasiye vaçı münzidetleri vatı gerek merif zalim men ve kısa peş yağa bu ko merif xanas bike merif gerek seroki xwe peşiya me çıkına ronak biri xwe gerek merif nas ke yani 305 sal beri Ahmed Khani Gazi Mekriye yek bunu çedkin levatı am drenin biraz serve bir vakti ashabitim brent koronak biri me ekot peşiya me bune سروکی نه خبر او که زعم شاشیه کاپ نازی کنه گفتن ازو اس سروی مثلا کسین افرتو زیاده سرویه بله چهار پرتو که منه هر چهار پرتو یعنی دیجین هنه لیم بخابن اکو اف بيجم او بصاقو السر زیاده سکنن چهار پرتو کن هر جوی الوقفه اسماعیل بشکشی هاتنا وشانه ساعت خوش بله امی البندا چه بن ما مستنها ام چاورینه پشتی او پورتریت yani projeyata ya portreya nu derket na desete de çe ya milbenda çe bin براستی دستیم ده تشتکی پر گرینگ و باشه و پر سکابچه کی yani بجین چه وای تبلی هذا تیکلیه و کرده ارمنا اوا نزی هفت هشت سال سر سکنم gene tişte barkeşene yani tekiliye Kürdü Ermeni ne sağlak ne hazar ne sadu bazı teneye 10,500 sal tekiliye vahane kes sabitse ne sekiniye وهما ايكو ساكنين يعني الشاغوتنا جي كردا سوشتار كرنا او خبرك تركاها بي غناك تشيسي كردا راو ساكنه براسل سروي فيغا ميجلك بلغه دانهف اگر امكان في نوا صلاه belki استخلاص بكم يعني او ارمانجا كمن زيديه او مساله بشكل كل كده ما براستي بوجداني نوكا فيغا اوروبي ارمن هنا كمي تشابي مي كردا هنا تشنفسان اللي براسي جالك جنا راستن هنا تشتاهات نجبركرين اموازانن لتكليه ارمنا كردا تكليه بركورن اللي سلمي بقى واخباتك من سلمي هي ساعت خوش به ماموسته دوی واری دا وکی خورت کی کرد دبکو پید یا وکی مجی علی کاری کی مجی بگیجته جبر کو پرتوکامن یا داوی چنگ کاخ چیروکا کالکه منو تکلیه کالکه منو مالباته کی ارمنیه و راستیه از دوی واری دا جیت تشتک بجد سیم بزج ماموسته والله گرک ام وقت تکلیه بچکی زلال بکن حقیقتا yani neko em Kürdüne med dijitiya ermena bkin çeva be ya rasti gerek o peymana Berlin'e heye 1878 جيفرده شيل صال كذا كمل باش بفعله عيني وسايمه مستقبل مالتا ava be serçavim rahat ya وجه serçav nation zor spas baş